Prije početka ovoga videa sam želim da vam kažem, to je da vam poželim sretnu novu godinu i da, nadam se da želim vam sve najbolje naravno u ovoj godini i realno moja želja bila da možemo možda stići, evo, prošle godine si imao milestone od 100 subscribera sam se rekao, ali da li možemo ove godine možda do 500 ili barem do 300, što da ne, tako da bacite like. A mi su mogli da vidimo koja je to igra koju sam ja igrao tokom svog djetinjstva, mislim još sam dijete, ali tad sam bio baš onako mali, tako da hajde da krenemo. I brzo došli u novi video i da, u današnjem videu se vraćamo jedno par godina, jedno 6 godina možda otprilike nazad i vraćamo se kako bi igrali jednu igru koju sam ja igrao kada sam bio jako mali, to je kada sam imao samo 6 godina, a to je Papa Louie. Pretpostavljam da je dosta vas igralo ovu igru, ne znam, sad napišite u komentarima. Ali ako niste, u današnjem videu ćete saznati zašto je ova igra mnogo zanimljiva i zašto sam ja uživao igrajući je tokom svih ovih godina, samo su mogli upaliti ovu lampu, kako su ovo bilo 100 puta bolje. Tako da like, share, subscribe, a mi smo mogli početi sa videom. Znači, inače u ovoj igri, kao svakoj, pravite hrani. Ovo je veliki serijal Papa Louie koji postoji još od 2006. I ovo današnji video igramo Papa's Pizzeriju ili kako ja to zovem Papa sledimo mozgove sladoledu. Tako da nije priča toliko bitna. A mi smo mogli da krenemo. Znači day 1, ovo je sad tutorial. I što je ovdje fora? Znači mi ovdje imamo sa mix station, nam sad pokazuju kako to sve izgleda. I što je fora? Imate vi kao što vidite ove 4 stationa, to je 4 stanice. I u prvoj naravno ovdje naručuju, u drugoj naravno vi pravite tu hranu i sve tu nekako napravljeno u kartuni stilu kao što vidite i likovi, te tako je to napravljeno da izgleda zanimljivo. Tako da ako vi želite da isprobate ovu igru, brzo idite na sajt zato što ove godine se nažalost gase sve te flash igre stare, što je jako tužno, tako da brzo instalirajte igru sa sajta i zaigrajte. Tako da ću ja sam malo skipovat neke dosadne dijelove, ali kao što vidite u ovome build stationu trenutno pravimo taj sladoled, što je stvarno super i promašio sam čitavu polje. Tako da to se sada miksa i to je čitava fora oko ove igre. Jednostavno napravili su da pravljenje hrane bude zaista zanimljivo, tako da mogli smo da nastavimo s igrom. Ok, sad smo u top station gdje završavamo naš sladoled ili šta već bilo, stavljamo šlag i gledamo šta na porudžbini piše. Ok, stavljamo još ove, malo liči na sprinklese realno, i stavljamo cherry, ove, višnju. I završili smo sa prvom narudžbinom za danas, tako da vidimo kako ćemo ocjenu dobiti, to je inače i glavna stvar. Ima još dosta razloga zašto smo se odlučili da igram ovu igru, ali jedan od razloga je također zato što je ovdje lako dobiti perfekt, a to vam je kad iz svega dobijete 100%, a to inače nije lako u ovim igrama, tako da bacite like ako vam se sviđa ovaj video. Ok ljudi, znači trenutno sada stavljamo šlag, ja sam neko vrijeme malo i to katovo, da vi ne morate da gledati dosadne dijelove. I to nam moglo biti kao kraj prvog dana, nadam se da ćemo dobiti dobru ocjenu. I stavljamo zadnje stvari za ovu porudžbinu, tako da naša druga porudžbina, da vidimo kako će proći. I nažalost smo dobili 85% na top stationu, ali smo ostalo sve bukvalno riješili. Tako da vidimo kako ćemo ocjenu dobiti ukupno, znači service quality 97, to nimalo nije loše. Ne vjerujem da ćemo se upgradeati na drugi rank. I nismo naravno sad. Možemo da odemo u upgrade shop da vidimo da možemo nešto kupiti, ali ja mislim da nemamo realno ništa para, tako da idemo na day 2. Imamo novog customera,
i novi menu item, što je super, znači možemo sad praviti još bolje sladolede. I naravno ako želite da još igram iz ovoga serijala igre, obavezno bacite like. I dok nismo snimali gameplay, morate priznati, znači idite sad na kanal, pogledajte kad zadnji put smo snimali gameplay i vratite se na ovaj video i vidjet ćete se definitivno pravo, tako da sada pravimo njoj pažbinu. Ja bi samo mogao ubrzati, jedino samo da ovo završimo oko build station, znači ovo je cookie dough, šta ovo? Mene ovo bukvalno izgleda kao neke čokoladne kokce, bukvalno, iz nekog razloga. I idemo čokoladu stavimo na mikser i sad naravno, pošto ovo više nije tutorial, imamo još kostumera, tako da uzimamo drugu narudžbinu za danas. Ok, znači sve se sada tu lijepo miksa, znači na drugom ovom slotu se nalazi prva narudžbina. Ok, imamo još jednog kostumera, ali nećemo uzeti njenu narudžbinu zato što ne trebamo premiksati definitivno prvu narudžbinu, tako da ovo je još malo gotovo i konačno je spremno za top station. Tako da nećemo odmah to da radimo, već uzimamo treću porudžbinu za danas. Ok ljudi, prva porudžbina je gotova, sada smo mogli da krećemo na drugu i da počnemo praviti ovu treću. Daj brate, 99 poena! Nikad nema sreće da dobijem 100% bukvalno. Nećemo sada da pravimo, već idemo na treću porudžbinu. I da, tokom drugog dana imamo samo 4 porudžbine, što je dobro jer vjerujte mi, ja se izgubim pošto mnogo ljudi dolazi kasnije tokom igre. I onda više, jer morate paziti koliko ćete dugo da pravite ove sladolede, jer nikad nisam bukvalno znao šta je ovo. Jer ako malo zabrljate, sve gotovo i kao što vidite ja sam upravo zabrljao, ja sam stavio ove borovnice ili šta je već ovo, umjesto, kako se zove, inače 15% baterijama, umjesto jagode, tako da, grit smo dobili, nice. Stavljamo čokoladu i opet smo dobili grit, možda ovo bude naša najbolja porudžbina. Ja sad nisam pazio na vrijeme, što nimalo nije dobro i nije ovo nije dobro. Tako da nastavljam, neće ovo smanjiti rating. Tako da, druga porudžbina gotova. Da, upropastio nam je waiting time, sva moj trud. Ok, dobro, ovo se još miksa. Ne, zabrljao sam definitivno. Bacamo ovo u smeće. Sad uzmemo 4 porudžbine, ovaj se lik definitivno znači koji još je closer, znači da će biti malo stroži što se tiče ocjenjivanja svoje hrane, koju ja baš onako teško pravim. Tako da, bam, ovo je nije još spremno dobre. Okej, bum, i promašaj. Dobro, ovo se sad polako sprema. I to je sada spremno. Idemo u build station da završimo ovome liku porudžbinu i opet sam promašio jer što da ne. Ok ljudi, završili smo treću porudžbinu i mnogo sam ulegao u ovoj stolici definitivno. Tako da vidimo kako će one ocijeniti. I opet smo propastili wait time, što je jedan moj veliki problem jer nikad ne pazim na njega. U mix stationu, pa dobro, ali ostalo mi je još samo ovo, tako da bi ja to mogla ovdje katujem. Ok ljudi, zadnja porudžbina je spremna i ok mu je bilo realno, opet smo propastili wait time, što je veliki problem. I samo smo $1.80 dobili i 96%, tako da to bi bilo to od ovoga videa. Nadam se uživali, ako jeste obavezno ostavite like. Ako želite možemo da napravimo ovo jedan serijal, a to bi bilo to od videa, tako da, ćao!